Hai menaziting choma I zaiklum yawang ramena na mic paikyu zikrauzi the setting kom changna za ngkaje sruk dammai ting chua kiderin sa polya ga radali Manipur government ne ko kim gu hanam kya spy me bauk na suspensions of operation su agreement bame kuki national organization kian o manai United People's Front UPF me perege man ting rahangya sam kachi be pe changai dele leadership te ze bame perege ground rules agreement bam takze data te mi rahang zai de pang mag rahang ya ting rahang du rangai le ze kachu dele apo agreement ground rules de pang lay design close up no ge action nu rahang du rangai le je sale zaipo something rabza Manipur go home department ne issue to pakai dali Manipur go government ne saja Manipur ge kakle be pet bram ge kuki zomi nam kya spy me su arrangement indiram go government banai Manipur go government da ge thelum ramz du kakzoli zakach dali Zan Assam Dima Haso District Lasung Police Outpost ge officer in charge pe sub inspector Nabajit Dasja gari ne ka tauchan diblam ge na kamina hangming yum za nim dele ze ka chudule sub inspector Nabajit Dasja ka tauchat beza tingmui ge naka checking operation te bigena ka tauchan di le ze ka chudule pacho ka tauchan di bedew ge za ka taura hangge ka tauchat ko mi ka chubedew ge naka investigation du lulali ze ka chudule jige ka tauchat mroge ka ka zome minang ket Silim Odinza a tewze khamne bem road drugs zoko le jaga chodule psi pe zai pnau pe du chigende ka zo be dewgene nim di de le jasali zachuna tinga gari ka crime rames du man ting sangra de le dimaso district du naka pu himdi highway me wangai dige accident event sara mes du 7 kbb de le inda night ti back pai kyo zikre mai du zating ka banai hati kali mai bang ka gna du minang ket truck gari dibe ka crime ko ne Tewze kamne bemro deiluze mina hang srong mze ka taw hazam ga bele za ka chodule mina hang srong mze ka taw bemro ge mina hang mingyo hazam tew sangza id maso district lungina tleuchilak dize dipu zai go hati gina tlewra hangge teite tileze du ka chodule police sipai mera menen salu ze chpo pe drivers du ze nim maglena aisona ka taw hazam ki ga ra kore tleze du ka chodule Zana Manipur Churachandpur district in the night at the back by Kuzikrews and Mingyumai, Lorek the set India, Independence Day, Kahangi Bigel, Siname, Minahang Ringu Pere, Kahre Beginners, I Lumbegina Kokus, Pnuyangas, Radi Lizakachudule, Apo de Deuge, Churachandpur district administration Maperege, Cookie Students Organization Kiasu, Zome Students Federation, JRSF Zai, Mar Student Association, HSE Mena, Pnulunga Lagze, San Siazet Yaktali. Zan Assam ge hadui nai me hangge pakage Dimaso district ne Zeme Hill Riders me bone kangabe donation let kai bize tati bak pai kyu zi kreuzi kan mai tingmui ge haflong ge ne te chuze chpo chamai ting chon che skui hi Sif Sagar district ge wangchang de le jaga chedule wangchang lu ze Zeme Assam Manipur zai Nagaland ge ka bam ne ka charangkang hapo ni ka te go sak zai kro zemana te mak te dolak ba ka cham cham nga wang bram ze chi hadui nai bigene lungka hare me kalak Dage Sif Sagar district bam dage pe changai de leze ka chedule punuina teuze ngam duibria kalak termi ze kangabem roze pe changai leze ka chule zen Zeme Hill Riders me bo teze wang bige Miss Monroe Pukhen banai Happy Riders Clubs me bo ne punuize pizining tingyuze ngaze kar heide leze ka chedule pose gene punuize pizining tingyuze kar heime Punigo guide to the Bamemis, Monroe Pukhen banai Happy Riders Clubs me Baudaga Zai Ngawangai me, Zeme Assam Manipur Zai, Nagaland ge bam leine perege, Zeme Hill Riders me Bolam Genedu Punu Sui Zai, Gotob Samza Pichangalali. Pikirame, Piranga Nika Palamida Ki Ibi Miki Ki Miki ga Wang Duilu Zapuni Clark Chumadai, Madai Minga Chubanda. Transformer any get to do? No, transformer. Both of us, this is the 22nd day, no more. 22nd day on ground zero. Okay. And
There are a lot of things which we witness in all these days, some good, some not that great. But then what makes us so happy is that the constant support we have got from the motorcycling community. And here today at this point we are in Panbesa area, and I am truly obliged and thankful to Zeme Hill Riders Motorcycle Club and the Zeme community of Haflong. They have extended such love and support for all of us. We feel honored and ekdam dil se Kruptang, thank you. Boycom, come again. Thank you so much. Thank you so much. Zan Assam ge hadui nai bigina lungka hare me kalagra me perege Assam go government ne kang ngabe ka charang kang na kang ngata tibeze 150 crore ngata changdli jaka chewdli chirena magze hadui nai bigina pnui ki teun sian di brema lewang ka kadai be damage assessment zan ka 75% na loidai dele jaka chewdli hadui nai be district gram ge lesigi school hadui na 9 sian di be haisna za rax squeeze ka chumdun ka repair tewze thlemi wang dai lali jaka chewdli government go infrastructure gari impui ki zaka chamcham brames du telewang dai kam dele je du sali zana samge hana kom hadui nai begine zemna plana ke je hangma dai me chai changdele tetibe tangmai ria ge asam ge plana hadui nai begine zemna lungka har men sindele changring use careerun dele je Assam State Disaster Management Authority SDM imne sali chuna hadui nai be district je district mingewla rele golagat Sivasagar Nogong Demazi zene Jorhat district revenue circles kreuze madai zai klo ha ke ze raxna ge zai tetiben chat kang ka je madai lungya hadui nai begine zemna me chai bank ka je pedai mali ze ka chuli Zainderam go government ne India manai Myanmar kadeim go ramrai borders fencing kinder hangya tebet deuge isak moiwa kyangna National Socialist Council of Naglim nation IM ne luga lag besamze cha changai ka kadai dele nation IM ne saza India ge du zai Myanmar ge du naga me bamme ke keda ge tehlag ze ngo bam rahangya traditional ge ne du kanjebe right lakuli ze ka chudele za India manai Myanmar kadeim go ramrai border fencing kind naga hazen meze te chamgai guduli zika chuduli po zigene ndain dai ge naga me bamdu naga meze te chamra hangya te dina chiza lun shakrama oposte guli zika chuduli naga ma cat kole ndain dai ge bamdu zai naga me penigu ge dai ge psi hingdi mak bugene wangza lungko mak leize nation ayemene ka chuduli za India nai Myanmar de me ka ga nam right be Arunachal Pradesh Manipur Nagaland zai Mizoram banai Myanmar de me ka ga nam right be plane kilometer je changke zai sro je dai je chum lakoli je chige je ke gene fencing je kai magle fencing kai mak bet de je Arunachal Pradesh ge Nagame bamme Manipur zai Nagaland ge Nagame bamme banai Myanmar ke de ge Nagame bamme ka ga ke je tehlag je ngom po je ngo lakoli je ai je ke da ge tehlag je ngom po je ngo ra hangge anui po pai si thingene du ade kanjei bela koli po je gene India banai Myanmar ke de mugu border haram rai je fencing kai na India me zai Myanmar ke de ge Nagame bam ka ge ke da ge ngo halak zai te halak chilak rang ge changdi de lei pose ge ne nation IM na ide fencing kai rabe tebet de ge je lugalak ze oposte ko de lei Zane Kerala State ji halai rabed deuga Indiaram go President Pui Draupadi Murmu ne du approve te go indele zaka chawdule naka legislative ne approval peni bchangna Kerala State ji zero halai gudule Kerala State ji za Kerala te ta diza Kerelam achaujan taklai dai rahangya naka Indiaram go President Pui Draupadi Murmu ne du approve te go indele zaka chawdule Aigena na mic paikyu zikruzi disa tingkum chanazeng kaje suru dammai ting chua kiderin sa polia bza loiga radlei pigai zain kinga nimli neze todlei hai menaze klum